ne togo Ahmad Cissé ne dia Jesude la anga groupe togo Jamaat Nusratul Muslimin annana bam ko attaqué le 25 avril 2026 ne dona jihadi la jihadisu ka infenasi kumbine de ka anga kuntigi yamari ankama aya siblu faga ubalo fana ayo mine jakala anga antake kono amma sebo ya soro ngayo mogo bolla kamito abine kono na soro so ya ne soro abine faga lisiu ani fama o ya ne mine ya fini dinema ka fini dinema ka siro dinema ka ji dinema adawa defana kanka soro la haya dinena ne bo fanana me kuntigi ayene nege kane jamfa bolla kane to keleke rola jadisi ya dine deke uka keleke bitini ja ya fo ni sara ibido aljina kono jangalo dina ni anta kemay ko fe mago jankala ake chogola usi di here famani ne jo ngaje nyabom jadiwula ni kam fawye aw ka makabla aw ka anga ke kele ni kele abika jamana sigan ko ka an fana kele tu genya mogo aya fone na risu ya ne soro ani fama ubine faga ani lajaba aussi de ma фембаки. Представьте еще раз, пожалуйста. Это Ахмад Сиси. К какому отряду ты принадлежал, к какой группировке? Джамаат Ислам. Где ты сейчас находишься? Ты можешь рассказать? Неби или студию. Как с тобой обращаются? Аjarani, ubidum dinema, сира dinema, неби хералафа. Как ты попал сюда? Как ты оказался в плену у русских? Ande yang beraboy mita segaga. Dia suka misalnya. Anna bang ataki. Сколько вас было? Awa. Ayo mau pakai untuk itu. Тебя не били? Не могу. Что тебе сказали военные, которые тебя задержали? Нет. Я фui. У меня было, у меня дали. Ты боялся русских, когда увидел? Я не знаю. Что бы ты сказал сейчас всем остальным боевикам, которые были с тобой? Ini kamu pe ulule, bukan marhabla. Anda kata kalian, ni kalian, utina sebaya sekarang. Ты веришь, что они могут победить джихадистов?